Tugiye kureba hamwe abasore b'ikipe ya APR bahembwa amafaranga menshi cyane muri uyu mwaka wa 2025. Abasore bagera kuri batandatu bahembwa amafaranga ari hejuru ya miliyoni 7. APR FC ni ekipe iri kujya ku rundi rwego, irimo irashaka kuba yajya ku ruhando nyafurika ngo ibasha kujya mu matsinda. Ibyo biraharanirwa, ariko abenshi bavuga ko rimwe na rimwe ugomba gushora amafaranga menshi. Muraza kumva amafaranga abasore baguzwe, muraza kumva ibintu bitandukanye byinshi cyane kuri abasore mu gihe cy'imyaka 2, abandi basinye imyaka 3. Ibyo byose uraza kubikurikira hano. Umwanya wa gatandatu turasanga umunyamauritania Mamadou Sy, ni umusore waguzwe muri sezo 2024-2025, ndetse uyu musore akaba akinira ekipe y'igihugu, akaba afite imyaka 24. Uyu musore akaba yaraguzwe miliyoni 60 z'amafaranga y'u Rwanda, akaba ahembwa miliyoni 7. Nimba mbisobanuye neza, uyu musore Mamadou Sy ku gihe kingana n'ukwezi kuri konte ye abagomba gusangaho miliyoni zisaga 7. Ni Mamadou Sy nimero 9 utabasha kubona umwanya ubanzamo, akaba yarasinye igihe kingana n'imyaka 3. Ku mwanya wa gatanu turasanga umusore Alioune Souaré, umunyasenegali waturutse muri Giraffe FC hariya muri Senegali, nawe akaba yaraguzwe muri sezo 2024-2025. Akaba ari umusore ufite imyaka 25 kabisa y'amavuko. Uyu musore Alioune Souaré akaba yarasinye igihe kingana n'imyaka 3 kuri miliyoni 80, akaba ahembwa miliyoni 7 z'amafaranga y'u Rwanda ku gihe kingana n'ukwezi. APR FC iri kujya ku rundi rwego, irashaka guhatana mu marushanwa nyafurika, irebe ko yajya muri CAF Champions League, irebe ko yarenga amatsinda. Ntabwo yabyoroshye. Umukinnyi wa kane ni Richmond Lamute, umukinnyi w'umunyagana wakiniye ekipe y'igihugu muri CHAN 2022. Uyu musore Richmond Lamute ukoreshwa kuri nimero 8, ariko akaba yakina na nimero 10. Uyu musore ntabwo biri gukunda neza muri ekipe ya APR FC, ariko ibyo ntabwo bimubuza guhembwa miliyoni 7 ku kwezi, akaba azijyamana. Uyu musore Richmond Lamute akaba yaraje muri sezo 2024-2025, akaba amaze muri APR FC igihe kingana n'amezi 6. Uyu musore akaba asinye imyaka isaga 2 muri APR FC. Icyo bamenya nuko uyu musore ahembwa miliyoni 7 z'amafaranga y'u Rwanda ku gihe kingana n'ukwezi. Richmond Lamute umunyagana. Twakomeje n'abandi bakinnyi barimo Hakim Kiwanuka, ni umukinnyi w'Umugande wakiniraga ekipe ya Villa Sport Club, akaba ari umuwinga machachari ukina ku ruhande rw'iburyo, akaba yakishwa no ku ruhande rw'imoso ku myaka 27 kabisa. Uyu ni umukinnyi uhamagaga muri ekipe y'igihugu y'Abagande kabisa, akaba ari umukinnyi ukomeye cyane. Uyu mukinnyi reka dukande subscribe twifatanyije nk'abafana ba APR FC n'umufana wa Rayon Sports uri kuri iyi video, ubundi twikarage muri izi. Uyu mukinnyi ni Hakim Kiwanuka, akaba ari umukinnyi w'Umugande ukomeye cyane, akaba yarasinye imyaka isaga 2 muri APR FC kuri miliyoni 60 z'amafaranga y'u Rwanda, akaba ahembwa miliyoni zisaga 7 muri APR FC ku gihe kingana n'ukwezi. Umukinnyi urimo Denis Omedi, akaba ari umukinnyi w'Umugande mugenzi we Hakim Kiwanuka, bakaba baraguzwe amafaranga angana miliyoni 60, ndetse akaba ahembwa miliyoni 7. Usanga abakinnyi benshi muri APR FC banganya umushahara. Uyu musore akaba yarasinye imyaka isaga 2. Nimba bisobanuye neza, Denis Omedi aguze miliyoni 60 z'amafaranga y'u Rwanda, akaba ahembwa miliyoni 7 ku kwezi, akaba yarasinye imyaka isaga 2 muri APR FC. Umukinnyi wa mbere ninde, ahembwa iki, kontara ye ivuga iki, isobanuye iki, ibikubiye mu masezerano, ibizamugendaho urabaza ngo ni biki? Uyu musore akaba ari umunya Burkina Faso, akaba akomeye cyane. Mbere ko tujya kuri uyu mukinnyi wa mbere uhedinze abandi muri APR FC, uhembwa amafaranga menshi cyane atarigeze abaho muri shampiyona y'u Rwanda, twifatanye nk'abafana ba APR FC dukande subscribe, twese dukandire rimwe kuri subscribe, turebe ngo biragenda bite. Umukinnyi wa mbere natabatindiye, nizere ko mwashoze gukanda subscribe, ndabizi ko muri abana beza cyane. Umukinnyi wa mbere natabatindiye ni Djibril Ouattara, akaba ari uyu ni umukinnyi w'umunya Burkina Faso ukomeye cyane, wakiniye amakipe akomeye cyane hariya muri Tunisia ndetse no muri Algeria. Umukinnyi w'umunyafurika ushobora gukina mu Barabu, nekeza ko aba ari umukinnyi ukomeye cyane uhembwa amafaranga menshi cyane. Uyu mukinnyi akaba yarasinye imyaka isaga 2 muri APR FC kuri miliyoni 90
z'amadolari, akaba ari miliyoni 127 z'amafaranga y'u Rwanda. Uyu mukinnyi ku gihe kingana n'ukwezi, uyu mukinnyi ashobora kuba yahembwa miliyoni saga 12. Ni ibintu bitegeze bibaho mu Rwanda, ni nkubi kubisi. APR FC iri kujya ku rundi rwego rwa Young Africans, amakipe nka Simba, amakipe nka Al Ahly, ari n'amakipe akomeye cyane ahedinze mu guhemba abakinnyi amafaranga menshi cyane. APR FC irashaka kuregera ayo makipe ngire ko yajya mu marushanwa nyafurika, ngire ko yakwinjira mu matsinda, ibyo biraharanirwa.